eka SABC Plus na SABC 2 hambi ku ri eka SABC Sport DTT Channel 4 mi ta wu kuma na le ka Munghana Lonene FM hi awara ya 5 na ndzhenga wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport vahaxi va ximfumo va AFCON 2025. It's game on everywhere. For the love of the game. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Inga ethmina ta iseba awara yan'we ta va hi kuma mahungu ya misava ndaka sweswo hi rhurhela n'waxiviti n'waxiviti ta va ka hi bula na yena hi bulanyana kantsongo hi nhlengeletano ya vantshwa va na mintlhontlho yo tala ngopfu se hi la ku tatwa ku u vona tani hi African National Congress va ri yini ANC Youth League hi ku na swihehlo swa ku vovo va kha va ti lulamisela ku vovo va ta teka swiboho swo ya landza ti MM va ku nghenisani vantshwa lava nghenisani vantshwa lavaya ku nga ri vantshwa hi ku angarhela kambe vantshwa hi ku i swi oxa nyama se ta va ka bula na vona la hi twa ku va ri yini mhaka yeleyo eka loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we ma ha ri kona kona Bullcat njhani hi pfukile u xikala vito kwala Giyani inkombo ta mina Bullcat na khumba ya traffic ya tolele Giyani Yeah. fanele tsanini in connected loko ni la ka sa big ni jira ka Giyani Bullcat traffic ya ri ko tolo ye vanhu ti driver yo ti vangela because kuna timovha ta famba la matlhelo hala va taxi va yini yo famba la matlhelo xa vumbirhi a ku nga ri na ma-traffic office va controlaka sweswi ni vulavulaka hi ndlela leyi ni huma ri side ra ka bode la gaza beef le ka Giyani time timovha ta yi4 ta ma-traffic ti le controleleni and then le stop xa kilometers na koho va tele timovha ta yi4 na koho va le controleni so swi tikomba kahle ku ri if a swo va ko tola va controla hi ndlela leya timovha ta khuluka kahle fana na namuntlha ti khuluka kahle se swi vula ku a va nga lulamelangi tolo a va nga ri prepared a va nga ti lulamisanga a va prepare a va nga swi lumisanga Bullcat swi tikomba kahle ku ri ku na munhu loyi a nga va byela tolo ku ri famba ma tirha va humesitela Bullcat va le ku tirheni and then xa ku hetela Bullcat ku na matraffic lawa ni famba Giyani everyday patu leri ri Giyani matraffic officer u kuma va pfumela ndhawu yin'we laha ndzhaku ka bridge va yimisa mathekisi ntsena a ni koti ku twisisa ku ri va yimisa mathekisi ntsena because na vanhu va timovha tin'wana ta mani na mani ti nga ri xibazana le patweni tin'wani a va bohi mabandzi van'wana pupile zi nga ku va yimisa tithekisi ntsena a ni swi twisisi a ni ri va languta vuhlayiseki bya vaaki hi ku angarhela vo tala va mani na mani na ku n'we va mathekisi a mi landzeleli milawu mi pfa mi khandziyisa vanhu va yima na va yima kunene ta ka bungeni na ti vona loko ti suka Giyani va khandziya vanhu va yima endzeni ka toho okay ni yima lan'we se swibebe leswi khandziyisaka vanhu va tela endzhaku ku overload ke swibebe va fanele va khoma a swi khandziyisi vanhu a swi ndleriwangi swona na milawu yi vula sweswo ya ni yima lan'we mara ku na van'wana va ntirho wa vona Bullcat va nge yimisi mathekisi ntsena inkombe ri veke yimisi mathekisi ntsena namuntlha va kona hawa loko ri ku mi kona swi kahle hi ku hungu lerani ri kumina ku ri nampundzu dyambu kusuka Giyani ku fika a Polokwane va ta tala aka Sekgopo a ni swi tivi va deployiwa njhani vanhu valava ka Sekgopo ku na yini ku na yini kwalaho ka Sekgopo timovha to hindza ti ya ku va ku ri na yini swo ze swi lava matrafiki yo tala laha na ku la Limpopo ti-speed trap ma ha ri hava ku va swa ha ri nawini swo tirhisa speed trap ni voni vanhu vo tala va ka va tsariwa mathikithi swa pfumala ka swi nge heli swi ta hela kambe ni va voni va ka tsariwa mathikithi hi speed trap vona ku yi rhelela laha va khastile laha kuma xi vekeriwe laha xi ka xo khatla n'wina la Limpopo mi hava ni tshame ni xi vona kan'we hala ka masipala wa Mangwani hala wa Greater Tzaneen a ni tivi hambi swa ha ri koho sweswi tsalani mani hi leswi loko mo tsala mathikithi lawa ma hakeriwa loko va nga hakeri mi khoma ku nga va na nawu marolo hi le ka already hi ta swi vona loko mi tirhisa already hi ta swi vona a ku na laha hi ya kona ku na munhu laha tati minjhani hi pfukeni minjhani n'wena mina ni la ku vulavula hi patu ri ra N1 ya
ntiyiso loko va ku maphorisa ma kona a ya kona patini mhaka ku na bazi leri nga suka a xawela a Jona station hi 5 ri karhi khari famba kahle loko ri fika na bomb loko ri la kusuka va ku ve ri onhakile va lava makhaniki va nga wu kumi makhaniki na sweswi ri le ku dedengeni sweswi ku ri fika ka maphalo ri bazi leri pfuna vana va hina hi lo khoma marhumbu hikuva a hi swi tivi ku ri ta fika njhani Giyani hi ku veke a ri kahle ene va kha va vulavula vona vinyi va bazi hi vona va bazi leri ri vonile loko hi suka ri kahle kambe loko mi ku a ri kahle mi vula yini hiku a ni ngo maphorisa a va vuli a va khomi loko i ki famba hi movha yi kha yi khata a swi khomeriwi sweswo se va ta ndla yini maphorisa maphorisa va khoma ntsena loko movha yi raha mathayele yi raha tibiriki yi nga layithi a ku movha ya khata kumbe yi tshwe table a swi khomeriwi yi fanele ya wisa vana va hina ndleleni ya tibiriki vera yi kahle yini ka mani vona hi voxe va bazi vo va vulavula ku va ku bazi leri a ri kahle ni vula swona a ri kahle yini phati leyi nga onheka ni ntivo mara yi kona phati leyi nga onheka se maphorisa va tirhi swoswo leswaku movha yi onheke phati ka mani maphorisa va tirha ntsene ku tibiriki ta tirha na loko va movha ve ri va khandziye bazi ve ha ri biriki kumbe va khandziye bazi a ri layiti kumbe va khandziye bazi a ri koti ku koweta ku komba ku hi jikela xineneni kumbe ximatsini sweswo swa khomeriwa maphorisa va tirhi nchumu ku bazi ri tshwe clutch plate a va ngheni loko a ri sweswo a ni n'wina mi ri maphorisa leswi mi nga hoxisa swona hi sweswo maphorisa xiphiqo xi na vinyi va bazi na vana va n'wina va nga langa rona hikuva a va fanele va nga ri langangi bazi rero a va ri tivangi ri fike kahle loko ri fika a station a xa wena loko ri fika Naibom bazi ri hlwele kusuka va ku a ri kahle va lava makhaniki va nga n'wi kumi va ka ready hi to famba vo famba swintsongo ku sukela ri suke hi 5 sweswi ve ri fika kwihi sweswi ra ha ku hindza ka maphaluni a ri fikile mi le kwihi n'wini mi le Giyani mina le Giyani ni le tikweni rin'wana leri ni nga laveki ku ri vula ma nga ta ni tiva va ni hleka hi ku a ni no va kokwani se ri fikile vana va ya kwihi ke vana va ya chika Giyani va khandziya tithekisi va ya kolomu ya matikweni ri fikile Giyani ku ze ri fika ka maphalo leha na va nga chika va khandziya tin'wana tithekisi loko ro onhaka mara a va fikini Kesselman hi swona mara a va ri humesi mabazi ya kahle tinghozi ti tala la mapatini ku va humesa swikorokoro va kha va swi vona a ne un'wana na un'wana la ku pfuka i makhisimusi lava ni Kesselman inkomo un'wana na un'wana la ku pfuka makhisimusi na riri hana ri nga fika Giyani hayi ena va ku va la ku vula ku ra ka mani ntseni ku hayi mi nga ngheni a wu to kuma kumxa ra ka n'wina ai mi tsandziri n'wina kambe swi tano a yi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosi na Chauke kusuka kwalano ni bula na N'waxiviti hi ta twa ku va ri yini vona tani hi ANC Youth League ku na leswi va ha yimelaka swona ke tani hi vantshwa va nhlangano luwa kumbe ko va timhaka ti to kota ku vutomi byi ya mahlweni a yi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosi na Chauke ivi kusuka kwalano hi ta bula na Matsalane General wa ANC Youth League ivi hi twa ku ye u ri timhaka ti nga kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu lawa mani Nkosi na tinhleka Etsani Nkowankowa Giyani na le Kapani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosi na Chauke ni khensile swinene khalanga ku siyeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani hungu leri nga rhanga emahlweni ri vula leswaku maphorisa ya vula leswaku n'winyi wa ndhawu ya ku xavisela byala ya kwa
Noxolo eBekasdal eRandi upela dyambu bya Gauteng u khomiwile. Va ri leswi swi fambelana na ku tirha hi layisense ya ku xavisa byala leyi a yi nga ri enawini, leswi swi landza mhangu ya ku baleseriwa ka vanhu vo tala hi Sonto na Mixo. Loko swa ha ri tano maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ya vula leswaku ya kome vanhu vambirhi mayelana mhangu ya ku baleseriwa ka vanhu vo tala endhawini leyi ya ku xavisela byala ya Noxolo eBekasdal evupela dyambu bya Gauteng. Ku tiyisisiwe leswaku nhlayo ya vanhu lava nga lova ku fikela sweswi yi tlakukile ya eka 10 wa vanhu van'wana va le xibedhlele eka xiyimo xa ku chavisa. Ntlawa wa vaehleketeleriwa wu nghene wu balesela endhawini liya ivi wu baleka. Xandla xa khomishinara wa xifundzankulu xa Gauteng Fred Kekana u ri vulavisisi byi le ku yeni emahlweni. We already identified 2 of the possible suspects, which if we get them, we'll talk with them nicely, they will assist us to get other people who are with them, including the firearms. That's all what we have up to date, and we still continue and call upon our communities. It was a white Quantum, it was a silver Toyota Etios that was involved. Sesiwa wa Rick DJ wa Rasi Stock Nicole Stock o vula leswaku tanihi ndyangu a va langutangi ngopfu eka ku lumbeta munhu wo karhi eka rifu ra buti wakwe. Leswi swi landza ku va maphorisa a tiyisisile hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi mayelana ku dlayiwa ka yena. Va ndyangu vanghana xikan'we na vaseketeri va yena va hlengeletanile eImmaculate Cathedral eRosebank en'walungwini wa Joni eka nkosi wa yena. Nicole o hlamusele DJ wa Rasi tanihi rivoni na phuphu eka ndyangu wa vona. It is sad. It's somber. He was the life of the house. He was the light. He was the energy. He was this little tsunami that used to come in. So that noise and that bubbliness and that energy is gone. N'wana wa mfana wa nhungu wa malembe hi vukhale u chayisiwile a lova hi movha lowu nga yimangiki eEast London exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Muvulavuleri wa maphorisa Unathi Binqose u ri ku hihlola leswaku n'wana u chayisiwile hi movha hi nkarhi lowu a famba swakwe naswona a ringeta ku tsemakanya gondzo. Muchayeri wa movha a nga yimangi endhawini ya nghozi. Binqose u kombele vaaki lava nga na vuxokoxoko ku pfuna maphorisa. We know that as the Eastern Cape Department of Transport, there are no ways that we can see that can ease the pain, but we want to appeal to motorists that fleeing the scene is not only cruel, it is criminal. And we're appealing to anyone with information to please come forward, and we'll also use every available resource to us, including CCTV footage, to apprehend the perpetrator of this crime so this family can get justice. Gondzonkulu ra N1 ehandle ka Ludrigade Limpopo ri pfariwile endzhaku ka nghozi leyi khumbaka munhu wa mimovha ku chayisene lori movha lowutsongo bazi xikan'we na xibebe. Timbhoni ti vula leswaku muchayeri wa bazi a nga yimangi laha a fane a yimile leswi nga endla leswaku a lahlekela hi vulawuri a chayisa movha yin'wana. A ku na swiviko swa vanhu lava nga vaviseka. Muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli Matume Muremi Tawu ya Tswala u vule leswaku kumbe ku lemukisa vachayeri ku tirhisa man'wani magondzo. Mapfhumba ya ku tiyisisa vuhlayiseki bya le magondzweni exifundzeninkulu xa Gauteng hi nkarhi lowu wa khisimusi ya tiyisise ku khomiwa ka 44 wa vanhu na ku va hikuva vachayela va popiwile na ku chayela hi vusopfa. Ndzawulo yi vula leswaku ku tlula 50 munhu wa mimovha leyi nga riki enawini yi tekiwile kumbe ku susiwa emagondzweni. I ku hela ka mahungu ya awara yan'we. Hungu leri nga rhanga emahlweni ri vula leswaku n'winyi wa ndhawu ya ku xavisela na ku nwela byalwa ya KwaNoxolo eGauteng u khomiwile. Yan'wana mahungu ndzi mi tisela wona hi awara ya 3. Muyingiseri Nhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Nkosinathi Chauke. Etsari Nkowankowa Giyani le Kapani Uyikuka eka 92.6 FM Munghana Nene FM Makombandlela Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Mere nawu wa la Afrika-Dzonga uri yini uri vulavula hina Setswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Bodola lava le handle va hanya ka tar road va famba free. Leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison. Loko ndi huma na vona loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina ka nchumu ni fanele report nyanga na nyanga. South Africa hi bekelo ma criminal service hade handle va hi sala ndzhaku loko fa mensa kwa track
loko no ku byela vusiku rin'wanyana butsaka nge swi ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina vusiku hi 12 va ku laha nga kwa hi kona a hi pfume device ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri buya lami nga koha kona se amiyela wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi both peta ka ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komadela muyingiseri wa mina xiphemu lexi xa nongonoko xi fikini ntirhi ta va hi rhurhele n'waxiviti la ta va ka hi bula hi twa ku Sestaki va ri yini loko hi vulavula hi timhaka ta khongolosi ngopfungopfu ka lavantshwa ANC Youth League khale yi ve na nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri a ku ri ku hlawuriwa ka vurhangeri ntsene kumbe a swi khumba na swin'wana va ta va kha va hi byela ku va hi bula na vona minkarhi yo tala mi tshama mi kha mi rila n'wina vatukulu va Gaza mi kha mi ku hayi hina ha kandziyeriwa hina hi tekeriwa hansi mina matsalani general wa ka n'wina wo huma kwala ka n'wina la loko ni nga hoxisi hi le ka mapapila ma ku vona ka mapapila loko a vulavula a ri Western Cape a ri KZN va kha va swi tiva ku va vulavula na matsalani general wa ANC Youth League se ma swi vona ku a mo kandziyeriwa loko mo yimisa mavoko kwalomu mi nga koho swi ta hetelela swi olova wo ka hi nga tivi ku ve ri hina hi kokelana hansi hi xihina kumxana ku ri na un'wana kha ku hayi tsakana nga ngheni laha nga ngheni ivi va ku wa ka mani va ku hawala ka madonsi hi ndlela leyo se tsaki nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani botpet mi pfukeni hi pfukeni njhani hi pfukeni hi leswo ka vutomi bya mina hinkwabyo lebyi ni kha ni byi hanya a ni ri rimberile siku leri hi mahlongati se ri humelerile na mina ni make sure ku na ri humelerisi no a khensa swinene mani mi ye ka nhlengeletano sweswinyana mi ya hlawula vurhangeri nhlengeletano leyi ya vo 27 leyi a yi ri a University of Limpopo a hi sunguleni ka ndhawu yoxe leyi mi nga yi langa a mi yi langa hi njhani hi ku murhangeri wa n'wehe Butcollen va te xihoxo lexi nga endliwa ANC hi le ka conference yaleyi a yi ri kwalaha a University of Limpopo hi langi ndhawu liya hi mhaka ku ri ku hi lava ku hlantswa swidyoho swa 2007 se hi te hi ta ku hlantsweni hi mhaka ku ANC makama hinkwayo loko yi kula na loko yi renewa hi mhaka ku Youth League yi teka gondzo ra ku sweswiwani hi fane hi make sure ku ri hi va na ANC leyi nga ta tirhela vanhu hi va na ANC leyi nga ta endla tifanelo ta vanhu ti humelela se sweswiwani hi te hi choose Teflop loko hi choose swin'we tanihi executive committee leya ya 26 hi ku 27 ya sungula kahle Teflop ya hlantswa swidyoho hinkwaswo swi nga ndliwa le Teflop a ndhawini ya liyani a ku ri na dome nakona kwalayana hina hi te erecta dome hi la ta lunghisa la ku nga onhaka kona a hi languteni loko mi hlengeletanile laya a hi sunguleni ka vurhangeri lebyi byi nga koho loko ni nga hoxisi i president wa n'wehe ntsena a nga vuya kumbe swi ndise ku nyikeni lava va mi ri top 7 masiku lawa i top 6 ya hina ya n'wini top 7 ya ANC na ha ri ka 6 ku vuye president Colin Malaji ku tlhe ku vuya na mina ni ri first deputy secretary general sweswo ni vuye as secretary general and then lavan'wana ku ri ti-ANC members wun'we wa deputy president wa ku huma Eastern Cape a ri provincial secretary ya Eastern Cape so yena nga hi joina na provincial chairperson ya Northern Cape leyi nga nghena as a second DSG mara spokesperson xa hina khale ka spokesperson xa hina Zamakhanyasa u ngheni ka position ya ayiri ya mina ya first DSG and then elections manager hina head of elections Jacob Tau yena loyi a nga nghena as a treasurer general from Mpumalanga DSG ku ze tiva 1 na 2 ku va ka ku langutiweni ku langutiwe mintirho cause ntirho wo tala organization wu le ka secretary general's office so hinkwenu hi ri 3 vitaniwa secretary general's office they are in my office se ka office liya hi kona la ku communicate waku ku endliwaku ku deploy waku ku endla ku mintirho hinkwayo ya organization hi fanele hi tlhe hi monitora ku vanhu lava hi nga va yisa ku lava hi nga va deploya va kota ku endla leswi va nga va deployela swona so hi fanele hi make sure ku ri okay swilo hinkwaswo swa endleka ene swilo hinkwaswo swi endleka laha loko
office leya yo ze itseka organization se swi vula ku n'we njhini ya youth league loko ni tshame na n'weso ya mi tshame na njhini yi helelini leyi khumbaka swifundza hinkwaswo swa nkaye yes swi ri 9 a hi languteni ka leswi a mi jekajekisana hi swona loko mi ri a University of Limpopo handle ka vurhangeri hi swihi leswi mi nge leswiwani i tiphuphu ta leswi hi nga huma na swona a Limpopo leswi hi nga swi emphasize ngopfu a ku ri timhaka ta vurhangeri bya vantshwa ku vantshwa va fanele va va included ka tindhawu hinkwato hi ku hi na problem ya ku hi twa nga ri se ku fambiwa hi slow motion mhaka ku ri ku vanhu lava va nga deployiwa ku va tirha i vanhu lavakulu ende mavolo se mi kha mi kula a ma ha swi koti ku tsutsuma ku fana loko ma ha ri ntsongo ende vanhu lavawani hinkwavo va ngheni aka ti-deployment ta vona va ha ri vantshwa ende a va ri na mafulufulu loko va ha ku nghena mara leyi nga top of the agenda i ku reviewa economy ya hina ti-economic structures ta tiko ra hina ku ri ku langutiwa the biggest contributor leyi nghenelaka ngopfu ka timhaka ta economy i ti-mineral i swicelwa so swicelwa swa hina swi tekiwa swi ri raw swi tekiwa swi humesiwa swi tekiwa swi yisiwa ematikweni ma le handle loko swi fika leswi fika swi endla mintirho loko mi teka gold yi ri raw la yi ya le loko yi vuya yi ri American Swiss loko yi vuya yi ri haleni yi va yi ri na vito se manje a va ha vuli ku gold leyi va nga yi cela ka njhakanjhaka kumbe ka mapapila hi ku ne le ka hina yi kona se loko vana va zamazama yi kona yo tekiwa hi vuzamazama hi la ku lunghisa na vona vuzamazama hi ku vele ku hi onheleni mara hi la ku gold leya yi tekiwa ku yiwa ka ti-industry ku yi processiwa ku endliwa ti-industry la South Africa yi nga tekiwi yi ri raw gold yi humela handle ku endliwa industry la yi processiwa la South Africa ivi hi meka sure ku ri ku vantshwa na vanhu hinkwavo la Afrika-Dzonga va na mintirho ende swin'wana leswi tsakisaka ku loko se yi huma yi ri product a ya humi yi ri raw loko yi huma se hi tlhe hi ku made in South Africa se loko hi ku made in South Africa yi huma mi kuma se yi kumbaliwa ti-gold ring na ti-chain le a vo China le na vo America va kha va ku swi huma a South Africa swi kurisa na tiko ra hina so hi swin'wana leswi hi lavaka ku langutisa swona hi ku hi le ku kuriseni ka matiko man'wana hi swicelwa swa hina na timovha teti endliwaka teti mi ti drivaku tisimbi ta kona ti huma kwala teti va ti drivaku hina hava ni swi tweni ku mpaki ya n'wina laha handle botpet so simbi ya kona yi huma kwala kaya loko yi vuya se very German car a swa ha vuliwi ku ti-parts leta ta German car ti huma kwala South Africa so i swin'wana leswi hi lavaka swi lunghisiwa swi fanele swi lunghisiwa ku vantshwa va la South Africa na vona kota ku benefita because hi endlela vanhu mintirho handle vantshwa la South Africa a va na mintirho hi ze hi vulavurisana na president va twanana na hina ku ri ku sweswiwani va nga endla GBV va yi declare ku ri ku it's a national disaster va ta endla tano na le ka youth unemployment hikuva vantshwa va hina se ve le switarateni va dzaha swidzidziharisi va ti-submit ka alcohol abuse a ka ha ri na order ende loko vantshwa va nga lunghizeliwi future sweswiwani ku va kota ku va va organize swi vula ku ri ku mundzuku ka siku hi ta va hi nga ri na varhangeli hi ta va hi nga ri na vanhu lava hi nga ta va tshemba ku ri ku va ta kota ku teka tiko leri va ri yisa mahlweni swi vula ku hi ta va hi onhi ti-generation to tala leti nga ta landzela so hi la ku lunghisa sweswo ku before swilo swi onhaka swi hindzeleta a ku lunghisiwi sweswi na tsaka hi ku vulavule na hi timhaka ta byala kumbexani hi ta vuya ka swoho yin'wani mhaka ke leyi mi vona ku kumbexani hi nga se tlhelela ka leswi mi kha mi vulavula hi swona yin'wana ya leti ti nga huma loko mi hlanganeni tanihi vantshwa va ANC Youth League tin'wana leti nga huma i timhaka ngopfungopfu talent ku ri ku misava ya hina a yi vuyiseliwi ka vinyi va yona a yi vuyiseliwi ka vinyi va yona vanhu va hina va tikhomela misava hi voxe cause misava i ndzhaka misava loko mi khomi misava ma swi kota ku ri ku na loko humela ku endla Khalanga Enterprise laya mi va mi ri na ndhawu ya ku akiwa kona mi kota ku tirha laya na loko ku ri ku mi la ku endla farm nyana ya ka Khalanga mi kota ku khoma nyana kona ya n'wina na n'wi mi kota ku titirhela so misava ya hina vanhu va hina va swi lava ku tirha nkarhi wun'wani va swi lava ku produce mintirho mara va na misava va hava ndhawu yo tirhela ka yona va na misava ya yo vona nkarhi wun'wani mi kuma ku se va clusterani ndhawini yin'we because misava
yo tala vast land yo tala mi kuma mfosholo mkha famba ma ti vona ti open land to tala ti tekwini mi kuma ku loko mi fika la va ku ya munhu un'wana wele Arab ku nga swisisi ku wele Arab njani loko mi ya mi alavisisa mi kuma ku na munhu yalowo no va ku a nga hanyi. So redistribution ya land part and parcel ya ti resolutions leti nga tekiwa hi ANC Youth League ku ri ku misava a yi vuyeli ka vinyi va yona leswi a yi nga tekisiwa swona a hi tlhele na hina hi endla milawu hi ku already president va endlini nawu va hi nyikini nawu wa land expropriation without compensation se sweswiwani hi la ku vona wu kha wu tirha a hi la ku twa kunene ku se wu fambini wu hindini parliament. Kambe xivutiso ku ta va kwalani ka land mari ku kona loko mi kumela ku vona yi kha wu tirha mi vula mi ku na leswi mi lava ku swi endla mi vula hina ni ri hina hi vanhu vo organize hi mobilize ti-mobilizers hi khoma ti sector hinkwato leti ti kota ku ti tirhisanaku na land hinkwako ha swi kota ku famba hi nghena na vaakatiko hinkwavo vantshwa hinkwavo va byela ku ri a hi fambe exitarateni hi ya make sure ku ri ku hi lwela timfanelo ta hina so hina ntirho wa hina ngopfu i ku mobilizer vanhu ku a hi fambeni xitarateni hi ya make sure loko ri ku swi nga twakali loko hi kha hi vulavurisana ti-boardroom maybe loko hi ri xitarateni swi ta twakala ta kota ku swi twa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM se tsakani xiviti i matsalani general wa ANC Youth League lava hi bulaka na vona nhlekando bera va na xiphiqo loko mi twa ingari mi lava ku vulavula na vona mi nga hi bela riqingho hi le ka 0860 002 543 na ngetana kambe 0860 002 543 hi kota ku va mi bula na vona ni lava ku ya mavhengeleni a ni twangi nchumu kumbexani mi lo swi tlula hi vomu timhaka ta dyondzo tanihi Youth League xiyimo xa n'wina xi ku vantshwa va le ku kaya yini sweswi hi lava ku ya dya khisimusi hi lava ku dya khisimusi kambe loko yi ku sunguti ku ta ku pfuke hoyi yin'wana lembe na lembe swi fana na loko munhu a ka chayela kusuka a Polokwane a nghena Giyani hi makhisimusi i xiphiqo xa lembe na lembe se n'wina tanihi vantshwa mi ri yini ka swoswoleswo kambe endzhaku ka leswi Afrika-Dzonga hi mina Victor the Principal Hlungwane ku rindzela swi herile AFCON 2025 ya sungula hi 21 December 2025 it's game on everywhere le na le languta mitlangu hinkwayo ya 52 aka SABC2 na le ka swirhandza sa radio station ya wena u nga tlhela u streama live aka SABC Plus twana ku tokombela ka ti-goals na ku tlangela ka ku hlula tiphini na bafana na tiko ra Afrika-Dzonga SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 swilo swa ku saseka. For the love of the game. 369, it's Christmas time. Low prices for Mzansi one more time. Get low. Kuma minxavo ya le hansi naswona u hlayisa eka ti 120 gram tihi kumbe tihi timbirhi ta ti Simba potato chips hi 35 rand ntsena, ti mini chocolate fun bags tihi kumbe tihi timbirhi ta Nestle hi 84 rand na microwave ya manual ya 20 liter ya Essentials hi 799.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December. Kuma minxavo ya le hansi naswona u ya extra hi khisimusi leri ntsena eka Shoprite. Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomandele makumembirhi timinete ntsena ku bela wena ya 13 hi ta tlhela hi va vutisanyana katsongo na hi timhaka ta matitwelo ya vo tanihi va hi vantshwa loko hi languta ka vumundzuku bya tiko ra hina ngopfungopfu ka ku rila ko loko mi nga na koho minkarhi yo tala mi tshama kha mi nghena hava mintirho ya hina yi tekiwa hi vanhu vo huma matikweni ya le handle swi ku tukiwa swi ku chakala na sweswoleswo loko hi ta tiyisisa ku hi nga swi rivali hi va vutisa ntirhi wena wa ku pfulela ku xani moyeni bula na sesitsakani xiviti i matsalani hayi mi vulavule hayi ma vulavuleli i matsalani general wa ANC Youth League se na we ta ku nyika nkarhi wa ku va i vulavula na vona we nga ka Youth League na we tsakela ku minongonoko ya leyi va vulavulaka yona na we lava ku vutisa swin'wana kumbe i la ku va tlhontlha ta ku nyika nkarhi hi twa tlhelo ra wena hi ndlela yale se tsaka loko na vulavula a ni vulavula hi timhaka ta dyondzo kumbexani mi nga se ni hlamula sweswo swa dyondzo a hi benini hi swipakeli a hi tlheleleni nyana katsongo ka swidzidziharisi na byala
vantshwa va ka hina va tikomba va antivi vo lahla thawula hi timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho kumbe ko va na hina vatswari hi nga ri ku swi lunghiseni kahle swilo ku hetelela va tikuma va ri ka xiyimo lexi xa swidzidziharisi na ku tirhisiwa ka byala hi ndlela ya visofa. Nkarhi wun'wana i system ma vona hi nga ti blame hi blame na vatswari. Nkarhi wun'wana i system leyi nge le ka yona loko system yi nga pfumeli ku ri ku va productive vantshwa hi nature ya vona i vanhu lava nga na mafulufulu va lava ku endla swilo swo tala va gina va teka energy liya va yi tirhisa ndhawini ya wrong. Swo fana na sweswiwani ku na vantshwa vo tala lava nga dyondza xikolo loko va heta ku dyondza xikolo khale a swi tiveka village loko vuya xikolweni ku ri ku village hinkwayo a yi yima yi tsaka ku ye hi ta va na mudyondzeki xidyondzeki xi le ku vuyeni ende loko xi va xi ta va xi kha xi tirha na vatswari va tiva ku ya ku hluvukiseni ka muti. Se vantshwa va hina sweswi va ti fambela va dyondza xikolo ku va na hope ya ku ri ku loko u vuya u ya hluvukisa muti loko so u vuya u nga ha swi tivi ku fanele u endla yini hi education yaleyo u nga u ya yi kuma exikolweni. Se van'wani vo tala va vona va gina va nghena ka swidzidziharisi loko mo languta mi kuma van'wani va teki ti-degree va ti chela swidzidziharisini vanhu lava va cinaku va feke mabodhlela henhla ka tinhloko i vanhu lava nga dyondza ende swa vavisa tanihi muntshwa na murhangeri wa vantshwa va cina tithavhene na lomuya titlabini va rhwale mabodhlela enhlokweni loko mo languta mi kuma ku ri munhu yaloyo ve ri na LLB ve ri se na endla masters mi hlamala ku se swi fike njhani la ku ri xidyondzeki xo soya so xi fikelela laya. Se the problem ta hina ti kwalaya ka ku ri ku system yi pfalini ende yi fanele yi pfuliwa ku fanele i mani nga khoma xikhiya kumbe nyangwa xikhiya hi tikhomeli hi hexe loko lavaya va nga lwela ntshunxeko va lwela ku hi kota ku vhota hi kota ku hi nghena na tindhawini tin'we na valungu sweswi hi nga na swona sweswi hi swi celebrate-aku hi ngo i democracy hina hi tanihi ligi ya vantshwa hi languteli ku ri ku sweswiwani ku fanele ku lweliwa economic freedom and hi ri now not later hi ku ti-problem leti ti nga kona leti ti hi pfalelaku i ta ikhonomi i ta ikhonomi loko hi ta tlhevana le ka leya ya dyondzo liya cause yona xikhiya xa kona a hi yenini ka yona yale ya dyondzo se a mi vulavulangi yona ku endleka yini tanihi vantshwa loko mi ri le and a mi ri university yo vulavula ngopfu hi ti-results ta dyondzo swilo leswi hi nga swi vulavula hinkwaswo i ti-results ta dyondzo hinkwaswo hi cincina xilogene sweswi ha ri u ta yi thola kanjhani u hlele khoneni sweswi hi ri u ta yi thola kanjhani so yi thola kanjhani ma u nga yi xikolweni se loko u nga yi xikolweni u ta yi kuma njhani hi ri sweswiwani hi ta yi kuma njhani economic freedom loko u nga yi xikolweni hi ku xikolo xi na nkoka swinene sweswiwani a ha ha lavi masocha ma khoma swibamu ma ya nyipini hi ku youth league yona yi nga initiate ku ri ku va na mkhontosis lowa mapela hi lowa n'wana lowa mapela lowu nga trainiwa ku lwela ntshunxeko loya mkhalabye va nga wu khoma hala matikweni okay yanani mahlweni a ni fanele ni yi clarify ku a ni van'wani va gina va lahleka endleleni so i-youth league leyi nga initiate hi nge swi voneni ku eka nkarhi lowuya ku laveka xibamu sweswi ka nkarhi wa sweswiwani ri xibamu xa hina i tsalo na phepha sweswiwani xibamu xa hina i iPad na ti-tablet so sweswiwani hi ri a ku yiweni xikolweni hi ku economic freedom ku hi ya yi fikelela hi ta yi fikelela loko se ku ri loko hi ku hi la ku dilana na ti-issues ta economy hi la ku pfula reserve hi la ku reserve bank yi nationalize-iwa hi ta lava vanhu lava nga ta va va kha va tirha ka reserve bank lava va tivanaku na swilo swa ti-finances loko hi lava ku hi ta lava maloyara ma hi vulavulela loko ku endliwa milawu hi ta lava munhu la nga ya xikolweni se sweswiwani hina hi concentrate ngopfu na ku vantshwa va hina hinkwavo va ya xikolweni loko va ya xikolweni va meka sure ku ri ku va dyondza hi lwini ma swi tiva ni tshama ni kha ni ta kwala ni ta vulavula as a deputy president ya SASCO ano deputy president ya SASCO a hi lwa Fismas Fall hi lwela ku ri ku vantshwa va hina va ya xikolweni va dyondza mahala na slogan swa ku ta funda mahala ya ti-fees ti folini switsongo ti le ku foleni sweswiwani loko ku ri ku wena u wela ka quantile liya ya ku wena u pfukana u kule kaya va kha va ku nyika child support grant government yi kha yi nyika child support grant loko se u ya xikolweni ya university a wa ha ri na problem swi ya ku automatically u part ya vanhu lava nga ta va ti-beneficiaries ta NSFAS so ti-fees katsongo ti wini hi ku hina before hi nghena Bothpet loko ni ya nghena a xikolweni lexi hi nga xi chuza le University of Limpopo a ku ri na
issue ya ku ri ku hambi u nga ri na mali va ku half ya ti-fees ta wena u ta hakelela hi wexe se hi ze hilwa ku ze ku fika lava ngo ti-fees hinkwato ti ta hakeleriwa hi NSFAS ni ri so ni product ya NSFAS na mina ni ri so na mara verampasi mi husa timali mi drop out swin'wana swa leswi endlaku lava va taku sweswi va nga ha kumi ku kota ku nghena hina hi pasini mina loyi ni pasini mina loyi ni pasini and then pasi kahle hi record time a ni zavalaza ni kha ni make sure ku ri ku ni hlaya tibuku ti-challenges ta va ti ri kona hi ku vantshwa va hlangana ti-challenges to tala exikolweni ngopfungopfu a tiyunivhesiti ku na ti-challenges van'wani mi kuma ku va fika va hlangana na ti-depression van'wani va luzekeliwa hi vatswari mi nge vuli ku munhu yaloye u ta kota ku concentrate van'wani a va koti ku copa na depression van'wani va lava ti-counselling so van'wani hi swona swi endlaku ku va na high rate ya ti-drop out van'wani loko va fika le xikolweni a va ha swi tivi fa va dyondza vutomi byintshwa bya ku va kota ku titlhogomela mi kuma ku a va kumangi mentoring ya sharp ku va kota ku tiyimela hi voxe van'wana a va dependi ngopfu ka vatswari loko se a nga ha ri na vatswari a nga swi koti ku tiyimela hi yexe se hi swo swin'wana swi endlaku ku ri ku va ende a swi koteki ku mi va mi ri ndhawini ku nga ri na ti-problem ku problem ta ti ri kona mara a hi vulavuleni ya hi rate ya ti-graduate leti ti nga kona la South Africa ku ri ku after loko NSFAS yi vi the way yi ngi ri na shape leyi nga na yona na ti-problems leti yi nga na tona nkarhi wun'wana mara rate ya vanhu lava va nga dyondza xikolo ve le henhla ngopfu mara hina leswi hi lavaka swona hi lava ku education ya hina yi moderniziwa yi suka ka the way yi nga xiswona hi ku hi lava ku vanhu va huma va ri fully fledged va swi tiva ku loko ya tirhweni hi te a ku khatiwe timhaka ta ti-experience loko wa ha ku huma xikolweni loko u fanele u ya ntirhweni a ku khatiwa mhaka ya experience mara loko khatiwa mhaka ya experience hi lava ku khatiwa mhaka ya experience hi kha hi swi tiva ku ri ku khalanga loko va huma xikolweni va famba va ya entirhweni va fully fledged mi xi dyondzeki lexi nga dyondza xi nga ta ka xi nga fiki xipoyila loko xi fika entirhweni ntiyiso ngopfu yaleyo ku loko ve mathicara va swi kota ku va trainiwa ivi loko va ri ku trainini va pfa va nyikiwa xinkarhana va nghena titlilasini loko va heta va va thoriwa va mathicara hikokwalaho ka yini loko mina ni ri matsalana ni fanele siku n'wana ni fanele sungula ni ya kuma xipiriyoni ku va ni ta tsala leswi ni fanele ni kombiwa kwalaya ni kha ni vutomi byi kha byi ya mahlweni mi vulavula hi mintirho leswi swi nge le ku hlupheni vantshwa swinene mi vulavula hi dyondzo sweswi ya rate ya ti-graduates kambe ku tlhe loko hi languta ti-statistics ku ya hi statistics South Africa yi komba kahle ku vanhu lava nga dyondza a va hlupheki ngopfu mintirho va koho ku na percent ya koho kambe yi le hansi lava nge le ku hluphekeni mintirho hi lava swi nga tivekiki ku vele kwihi hi ta huma njhani lava hi va vitanaka missing middle va lahleki kwala xikarhi lava nga lahleka kwala xikarhi hi vulavule hi timhaka ta skilling na reskilling as ANC Youth League ni swilo leswi tshamaka hi kha hi swi tiyisisa ku ri ku a ku vi na ku na vo va lava vatsongo lava hi ngo vatsongo lava nga dyondza a va riskiliwi for ku nga vi na ti-HR ta 100,000 ivi ku nga vi na tikhampani to thola ti-HR a va riskiliwi for ti-needs ta economy loko economy yi nida ku hi va na va vitana yini lava ti-engineer economy yi require ti-artisan i vanhu lava hi lava ku hi riskila na vova lava van'wana ku tlhe ku skiliwa na lavan'wana lava va nga lahleka because a hi vanhu hinkwavo lava nga ta fanela va kuma ti-degree kumbe va kuma ti-college diplomas van'wani va nyikiweni ka swa mavoko va nyikiweni ka mintirho ya mavoko hi ri a va skiliwi ka mintirho ya mavoko a va skiliwi ka mintirho ya mavoko and i vile swi hi assista ngopfu na le ka gondzo ra hina leri nge le ka rona ra economic freedom loko swi ya ngopfu hala ka swicelwa cause ngopfungopfu leyi ku ta laveka lava mavoko lava va kota ku va tirha va khotsa tisinga na ku bapiki na ku bapisa sweswo ku na switeretere swintshwa bo kalanga
a swa ha tirhi ngopfu leswiya swa tipiki leswiya ku na ti-robot ku na le ka robotic world sweswiwani ti kona swo to celacela ku na michinichini yintshwa leyi nga endliwa vanhu va hina va la South Africa hi nga vulavuli hi lave le handle ngopfu va nyikiwe ngopfu loko swi ta ka swa technology sweswiwani se ku na ti-technology tintshwa a swa handlisi swona leswa swo mi ta teka piki mi cela mi juluka leyi mi ri n'wexe swi cincacicini swilo se technology yi pfula ndlela ya tlhelo rin'wana leswi swo mingisera munghana lona FM loko wa ku pfulela xiyanimoya yena ntombi eka mapapila la hi le ku vuleni na yona kusuka ka ANC Youth League tanihi Secretary General lava hi bulaka hi leswi va nga swi kuma va nga vuya na swona loko va suka ka nhlengeletano ya vona leyi ya vumakumembirhinkombo leyi yi ri a University of Limpopo hi ndlela yolese va hlawuriwile kusuka ka deputy first deputy secretary general ku ya ka ku va secretary general loko hi ka hi rinda se hi la ku teka na vayingiseri hi kota ku famba na vona sister kambe ndava hi vulavula hi xin'wana van'wana va ri indlovu leyi nga ndlwini kumbe le kamarini ya timhaka ta titender a hi sunguleni ka titender veri ti nyikiwa lava va nga connected eve va tlhela ku hi tona tindhaku ku nga vi na mintirho position ya Youth League i yini ka timhaka ta hi loko swi ta ka timhaka ta titender hina hi vulavula ngopfu hi ku government yi va yi kha yi tirhela ka ku insourca ti-services ta yona ku insourca swi vula ku ri ku loko ku ri ku khalanga a va tirha va ri cleanara a hansi ka khampani yo karhi khampani liya a yi insourciwi ku ve ku va a ku insourciwi vatirhi lavaya va part ya yini va ku lava i vatirhi swi tala va tirhela mfumo va tirhela mfumo loko ku ri ku i masipala a wu va teki va tirhela ka wona hi mhaka ku hi ndlela yaleyo hi va hi kha hi aka hi builda strength xa state loko va ku hi builda strong state swi la ku ri ku hi builda state lexi kotaka ku ti endlela swilo xi nga ha insource ti-services too much insourcing ya ti-service i swilo leswi cause state hi xoxe a yi za xi kota ku xi ta va na section ya ku aka mapatu ma le Limpopo hikwamo swi vula ku ri ku vanhu lava mi famba va thola mi tlhela mi va hakela n'hweti hi n'hweti se hi swona leswi endlaku ku mi kumaku ku huma titender mara another thing leswi ni lavaka ku hi vulavurisana hi swona ku swika mhaka titender i ku ri ku titender ti sungula ku vuriwa ku ti-corrupt loko se ku sungula ku ndlena ku empariwa vanhu va tima and this word ya corruption na yona yi questionable ngopfu hi ku yi questionable ngopfu hi mhaka ku ri ku valungu lava a va endla titender khale na khale lava aka mapatu a va nga vuliwi vona ku corrupt and ti-system letiwani hinkwato letiwa ti ta na vona ngopfungopfu hi vona va supplyaku vanhu lava tirhaku titender astrateni hi switirhi ene va va supplya hi cheap material nkarhi wun'wani ku na sabotage nkarhi wun'wani na vanhu va hina loko se va kumi khona nyana va kumi xithendani nyana se va lava ku xava Lamborghini va nga za va aka patu ra vanhu kuma ku hi la xiphiqo xi nga kona xa ku va hi antswisana hi tlhelo ra vuswikoti swi kahle kambe loko ku ka ku langutiwa ku na vuyada byo tala ngopfu lebyi hetelaka byi va koho bya ku munhu i nyikiwe mpfumelelo wa ku a ya aka tiyindlu ti nga tiyi a ya aka patu ri nga tiyi kumbe ri nga heli ku tlhela ku nga endleki nchumu se swiyimo swa muxaka wolowo hi swona swi endlaku kumbexani na vanhu se va sungula ku hayi onge ti ku tele ngopfu vukungundwani laha hi ku ri pasa njhani patu ri nga ri ka xiyimo kumbe i tsutsuma njhani a nga hetangi muako sweswo ya swona sweswo swona swi nga problem mara ku na ti-system ka government ta ku vuyisela timali sweswiwani president wa hina va hatlangi va ku faka straight ka commission loko va swi vona nga ri u na ti-problem to tala va n'wi nghenisa straight ka commission ku landzelelisiwa straight ku mali leyi yi kwini leyi a yi fanele yi tirha ende hi swona leswi hi swi vitana ku renewal ka ANC ku renewa organization ku ri ku na public trust yi vuyelelana hi ku vanhu vo tala loko vo mi languta nkarhi wun'wani se mi fika mi mbale xikipa xa ANC va na ku mi languta va nga ha mi languti kahle maswona va ku hela va nga mafurheni va ku hala vowani hi vona swikhulu swa kona ene mi kuma ku ri ku
wo va vanhu nje fana na vona mara hi yo nyikiwa responsibility ya ku hi va rhangela se hi swo swi endlaku ku ri ku vanhu se va ku languta va nga ha ku languti kahle loko se va ku xeweta se va nga ha ku xewetisi swilo leswi va fanele ku xewetisa swona hi swo leswi hi lava ku swi hi lava ku vuyiselela a vanhwini ku ri ku ANC liya va yi tivaka ka ha ri yona liya na loko va kha va yi langa va langa because hi ko tala loko mo languta vanhu lava nga corrupt ka titender hi ko tala mi ta kuma ku ri ku tsakani yo fela ku ri ku hi ya a nga fika a sayina ku patu ri sungula ku ya tekiwa munhu un'wana na xikipa xa ANC xa mihlovo munhu a nge tshama a nga xi tiva a nge tshama ambala loko a famba ya endla hasahasa le handle swi ya hasahasa leya yivela ka ANC va ku ANC hi yona yi endlaku hasahasa la handle mara hi vona va mahakelela ku hi vona va mahakelela va lava mi va hlambulutaka muku a hi n'wi tivi loko ya lavisisa hi ya kuma ku hi vo va nga mi hakelela January 8 laya hi vo va nga mi nyika yini laya hi vo va nga mi nyika yini laya se hi swi hlanganisisa ku yini ku loyi a na xikipa xa a nga xi tivi ku ve jikijiki ya nga ti hakela tafula ka January 8 nkarhi wun'wana a ni loko mi kha mi ku ti-business people loko munhu a ta ri business person a mi swi tivi ku hi yela nga ona a swi tsaliwangi ende mi kuma ku mi endla fundraising galadina as an organization loko se ende swigevenga phela swi tlharihini swi hatla swi ta titumbeta loko se swi titumbetini laya vanhu va sa va languta organization ku veri yena nga hakela mali muni loyiwani galadina liya swi la ku yena hi nga swi tivi loko hi kha hi endla galadina hi nkarhi wun'wana mi nge swi tivi ku ri mi fanele mi veta vanhu lava nghenaka a ni mi ri business people ende loko mi vona as an organization ti-black business people ku va ku ri tona leti taku ta support mi ri ha swi vula ku vanhu va ka hina va yi twisisa mandate ya hina ku hi ya kwini ende hi swo hi swi lavaka ngopfu hikuva valungu a va nge support ti-organization ta vatima va support swona va support na hi voxe mali liya va nga yiva karhi waloya va kokwani va hina va ha lwela ntshunxeko va yi teka va yisa ka ti-organization ta valungu ntsena a va tiyisi ka vatima loko hina hi vona vatima va kha va ta ka hina hi raha hi swi vula ku ri ku vanhu va ka hina va swi twisisa ku ri ku nyimpi ya ha ya mahlweni a lo ta continue kasi va te ku tumbeleni kati va te ku tumbeleni ku tumbela na swigevenga ku ta lavanene ku ta na swigevenga swi ta tumbela loko se ku ya fika madlanga commission mo hlamala xigevenga xi humelela mina ni fanda ANC loko mi swi languta kahle mi kuma ku ri ku amount leya xi nga hi fanda va kola vanene va nga fanda va endla ku business ya clean va nga fanda mara se loko u ta xigevenga ve ri tamatisi rin'we ri bolisana laman'wana se hi gina hi bola hi nga bolangi a hi khomeni kwalano ni lava ku hi tlhelela ka mhaka leyi mi nga sungula hi yona ya deployment mi ku mi mamonitora mi vona ku vanhu va hina lava nga deployiwa va ndla swona sweswo swa ku taniya kambe ku na ku vulavula ka ku ngopfungopfu structure lexi xa youth league xi le ku karhateni xi karhata hi ndlela leyi ya ku loko xi ya ka timasipala xi ta fika xi ku wena masipala wa le kwihi tiyisisa ku i nghenisa vantshwa ka mintirho ya wehe ani leswi swi nga kahle ku vantshwa va fanele va dyondza kambe a swi heleli kwala ka ku nghenisa vantshwa loyi na luya se ka hava ka ha ri deployment ya kahle ku vona ka n'wina ke kumbexana hi sunguleni hi ku vutisa xivutiso xa ku swilo leswiwani hi leswi mi endlaka swona tanihi ANC Youth League na ko loko mi swi endla mi susumeta yini loko ri ka mi endli leswi va nge swa endliwa mirhi yini hi swona endzhaku ka loko ni ta va ni vuyela Mapelbo Music Festival and Traditional Beauty Contest Rotterdam Stadium 25 December 2025 awuri ya 10 na mixo ku konza rixa mali yo nghena R50 labantsongo R100 labakulu u nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wihi R100 u nga ti winela movha no swin'wana swiwiniwa hambi tinqambi ti ta va kona Soli Makamu Hennessy Oscar Makamu Mlanjwa wa Ndhumba Metrobit RSA na van'wana vo tala Warikweru a swi bohi ku ri u humesa e-wallet yaleyo eka ATM tirhisa ntsena e-wallet ya wena ku xava mafurha na ti-snacks etigaraji ta Shell, Sasol, Engine na Total Energies leti hlawuriweke a ku laveki cash dial ntsena *120*277*4# kutani u va nyika one time pin ya wena ethilini ku tlula kwalaho tirhisa e-wa ya wena loko u xava gezi data na airtime eka FNB app kumbe USSD ku pfuniwa swicinci swilo hinkwaswo ku na swipimelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. There
Atlas Lions va nge swi koti ku lahlekeriwa hi mikutlunya loko hi hala tlhelo ti-Eagles va ku mi twe hi mani sweswo hina hi ta humelela leyi i Total Energies Africa Cup of Nations Morocco 2025 Morocco ri tlumbana na Mali wa vuntlhanu wa 26 N'wendzamhala hi kotara ku ya eka awara ya 10 namadyambu chwi eka SABC Plus na SABC 2 mi ta wu kuma na le ka Munghana Lonene FM hi awara ya 10 namadyambu ku tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 it's game on everywhere For the love of the game. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ente yeso mingitsona mgana lona FM nangona ku Afrika wa vulavula makumembere timinete ntsena ayiseba awara awara yambiri dzuma na mina hi rito ra Ike Ngoveni kambe ke sweswo vula ku ya mahlweni na n'waxiviti la hi bula na vona hi languteka timhaka leti a hi kha hi va vutisa ku ya amahlweni a ni mi rhambeleni kutana mi ta ni pfuna ku va vutisa hi ku ve nge mi hlamuli ka Facebook ve nge mi hlamuli na mina loko mi ku khala nga fana a vutise yini a ni na mina ni munhu se na rivala swin'wana se n'we mi nga na swi vulavula na vona swona vulavulani na vona ma yi vo mhaka kona kambe loko ma ha ri kwala ka ku leswi mi nga na swi vulavula na vona nomboro hi leyi i 0860002543 hi ndlela leyi i matsalani general wa ANC Youth League hileswaku loko mi swi lava mi nga vula mi ku i fikile Mbalula wa Minduku loko vo swi lava no loko swi fambisa sweswo kambe ka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi ka Youth League hi vo fikile Mbalula ane na tata na fikile Mbalula ka ANC hi vo Tsakani Xiviti ma vo mhaka kona se a hi buleni se tsaki hi nga se ya mavhengeleni a ni kha ni vulavula na n'wina hi timhaka ta deployment mi nga yi hlamula njhani mhaka leyi kuna ti-deployment leti ta hambana political organization yin'wana na yin'wana yi endla deployment ya ti-cadres ta yona leswi hi swi vitanaka cadre deployment so cadre deployment swi vula ku ri ku mi deploya ka political office laha ku lavekaka ti-politician hi ku na political office of the minister office of the MEC ku laveka ti-politician hi kola ku endliwa ku deployment so sweswiwa na ANC loko yi deploya ku yi deploya ti-ministers yi deploya i deployment ya organization yaleyo so liya hi kona la loko hi ku a parliament ku ya mani hi langutaka ku eze vantshwa hi tshama ku hasi ku ya mani hi vona lava hi twa ku nga ri loko va fika le va ta fika va yimela tifanelo ta vantshwa na va tlhela va yimela na tifanelo ta vanhu hinkwavo because va kha va representa vanhu hinkwavo se sweswiwani lava va famba ku hi tikhona na tibeke to ka ya nga ti tivi va fika va ku hi vona va khomi nkwama wa ANC Youth League wu ri ANC Youth League yi ri hi vekeleni mintirhweni so na so ANC Youth League yi ri vantshwa hinkwavo hayi lava yi ri vantshwa hinkwavo a va thoriwa including na va lava va nga timembara ta ANC loko ku ri ku va na tifanelo to nghena mintirhweni yaleyo a va apply va thoriwa ene hi nge fiki hi ku hi nge vulavuleli mhaka ku na 1 or 2 lava nga timembara ta ANC Youth League va kha va tholiwa vantshwa vo tala hi minkama yo tala ka Public Works la Limpopo la hi vona vo tala va nge le ku tholiweni va tholiwa va nghenisiwa va ri more than 100 va ri va ANC va nga ri va ANC va ANC mi kuma ku maybe ko wana 5 la lava nga qualify hi ku fana u famba through process u checkiwa ku wa qualify na ka tiro loko u yisa CV ve leya ya deployment leya swi la ku se u yisa ka ANC yoxe yo nga ta ku deploy hi leswi matsalani general a tirhaka swona ku ri ku wa ku deploya ku ri okay wena u fit ku nga himela la famba u ya tirha hi ku van'wana va ya parliament va tlhela va vuya va nga vulangi time hinkwayo ya malembe ya ntlhanu a nga vulavulangi nchumu that's why hi nga swi lava ku va ku muswa le parliament u nga endlangi mavokweni ma hina hi ku ANC Youth League Preparatory School ya ku prepare na u fikile Mbalula lava namuntlha va nga ti-SG ta ANC a ku ri SG ya ANC Youth League suka kona la na hina hi nga kona i ti-SG ta ANC that's why na loko se ANC fane yi langa i varhangeri
yi langa from lava va nga prepariwa se na hina loko hi kha hi swi ku hi ku prepare kusuka ka branch ka region ka province ha swi tiva ku loyi wani already se wa ti tiva ti-challenges ta hina na ti-challenges ta tiko a nga a ya yimela tiko se manje a parliament hi yo leyi vitana ku deployment ya mapela leya yin'wana liya yi vulavuriwa ku botpeta hi yona Nemetwe lexi mina nga sana xo xivutiso i xin'we ntsena ni la ku teka miyingiseri xa mi ni ta hetisela hi xoko n'wina tani youth league mi hume na munhu na loyi mi nge loyiwani hi ya nga ta a pfala president Cyril Ramaphosa loko se mi hlawula ku na munhu se mi fambaka na yena mi fika kwihi kwalani kambe hayi i mani twa lava nhlekani minjhani epfokeni minjhani beti okay ni ta va xikalavisa ke enkomo mani na ku vutisa mani ka sesakani yora loko vo va languti education ya hina quality ya yo yi le ka level ya right na because leswi endlaka ku ri va tlhe va vulavula ku vanhu va cina va rhwale mabodhlela va ri na ti-qualification swin'wana swa ku i xikombiso swa ku education ya hina i right ere ni nyika xikombiso hi na ti-minerals la South Africa kumbe mi nga se ka ti-minerals n'wina loko munhu a cina a rhwale byala nhlokweni ka n'wina mi vona ngeti i timhaka ta ku education ya hina a yi right kumbe hi leswi tsakana va vula yimanyana kumbe hi leswi tsakana va vula swona va ku hi mhaka ya mintshikelelo leyi nga koho ka vantshwa lava va hetelela va tikuma va endle leswi hi ku context ya sesakana a yi vula mintshikelelo a ni vula yona na mani ri ka yoho yeleyo no ka ni nga yi tekanga a ni vula ku va ya le va ri na ti-qualification va cinisa sweswi va na ti-qualification hi mhaka a ku na lexi va na ti-qualification but va yimele ku hiriwa hi ku education system ya hina yi endla ku ri yi yimela ku hiriwa in ti-minerals you cannot do anything in the-minerals wo ta yimela ku ya cela mayini a ku na lexi ivani education ya hina hi vuyoho ku ya hi mehe a yona se mi la ku ta twa ku sesakani vona va ri yini hi mhaka yeleyo yini mhaka ya education leyi because problem leyi nga na yo even spaza shop cannot a nge rana spaza shop loko nyika munhu spaza shop u vuya after 3 months u ta kumana tsale munyu na vinegar le dishelfini ni mi twile a ni ta mi vutisa ku hikokwalaho ka yini ku sala munyu na vinegar mara ni mi twile ni khenseli bot a va hi dyondzisa ku rana business a hi swi koti ni mi twile bot wa mina ni mi twile na khensa swinene ma ni twa un'wana ni ta teka vayingiseri va lava ni nga ta teka vona xikan'we ni vhe ni huma ivi ni tlhelela ka sesitsakani nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene mpfukini themu epfukeleni ngo vona mpfukini mina mdakaza nkambako a ni lava ku vutisa ku le ka khabinete ya vova kumbe yini hi disability na mintlhontlho ya ku loko va thola va yi katsa la ka khabinete ya vona na ku vutisa sweswo no ni mi twile bot wa mina ene na mhani swi twile ku va swi rivele kambe a ni chava ku va vutisa hi ku a ni mi ri nothing about us without us se ni chava ku mi vutisela inkomo inkomo ta khensa swinene 0860002543 cinta ni kombela valava vo hetisela hi ta kota ku tlhela ka sesitsaki nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene minjhani DP epfukeli minjhani papa hayi pfukini DP swo sungula mani i ku i hoyozela n'waxiviti kwalaho tanihi SG wa youth league mara hi ku komisa swinene a ni la ku ya ka le a ni yi sungurini vhele ya ku hi position ya youth league ka munhu loyi a hi ku siveni ka Ramaphosa hi mhaka ku na mahungu ndlela hi kalanga ya ku va na ku tsakela ka fikile Mbalula xitsundzuxo kusuka ka mina ni nga mbuyangwani loko ni kha ni fambafamba laha handle hi khe hi vulavula a ni voni ku fikile Mbalula a nga va a ri choice ya kahle ku siva Ramaphosa hi mhaka yini hi mhaka ku na munhu wo fana Patrice Motsepe mina loko ni swi langutini ni vona a ri munhu wa right loyi a nga endla ku ri ANC yi pfuka yima hi milenge
mara himpela loko ri hungu leri nga kona ra ku youth league na ku tsakela ku fikile mbalo la a swi va Ramaphosa a va swi tivi n'waxiviti ku va ta va ri ku endleni ka xihoxo xikulu swinene a ni pfumeli hambi no phapha mavurhongweni languta fikile mbalo loko a nga va murhangeri wa tiko ra hina ni kombela va vula swin'wana hi swona inkomo ekalanga ko va ku hikokwalaho ka yini n'wina mi okay a swi na mhaka swi tshikeni i njhekanjhekisani wa siku rin'wana khesi ri tlhela ri ranini inkomo khalanga inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va yingiseri vanharhu lava nga vutisa na swi vona ku mi tele n'we ma lava ku vutisa kambe a ni ngo nkarhi ra hina nkarhi hinkwawo ma swi vona kambe siku rin'wana mi ta kuma nkarhi na n'we mi vutisa hi ndlela yeleyo se tsaka swivutiso swinharhu malanga ku mi sungula hi swi le ka n'wina lexo sungula inkomo sesi loko hi kha hi ku FeesMustFall a hi vulavula hi timhaka ta ku ku va na quality free and quality education eve campaign kwa yi vitaniwa FeesMustFall so a yi vulavula hi free and quality ku ri yi nga xavisiwi education leyi mara loko yi nga xavisiwi yi nga veti yi ta yi ri raw as yi nga xiswona ku yi va na quality that's why ni tlhela ni vulavula hi timhaka ta reskilling ya ti graduates ku ti graduate leti nga kona tin'wana ti nida ku riskiliwa ka ti skill leti nidekaku for ku kurisa ikhonomi ya hina especially loko swi ta ka timhaka ta swicelo ni sure ku ra va yingiserini muyingiseri wa hina layani hi vulavule hi swona ku ri ku swicelo leswiya hi la ku swi processiwa kwala swi nga humi vanhu va hina va nga tirhi ku khoma pinki ntsena kambe swa laviwa sesitsakani na n'we mavula sweswi mi ha swi lava kambe xivutiso ku fika rini hi rini siku leri hi nga ta swi khoma hi ku se hi leswi ku fana na sweswi nga tekiwa xiboho xa ku grade R se yi fanele yi va xikolweni xa mani na mani ku nga havi leswiya swo vana va dyondzisiwa sweswo ha swi tiva se swi le ku endlekeni kambe ku va hi ku leswi rito leri a mi ri tirhisa kwale ka FeesMustFall a mi ku yini i decolonization of yeah se sweswo hi ta swi sungula ku swi vona kwihi ku swi sungule laha swi sungula hi curriculum ya hina yi tshama yi kha yi cinca loko mo languta van'wani va dyondzi ku na ti OBC hina hi dyondze hina va khale hi dyondze swin'wana va swi vitana report 550 ku va na ti OBE se ku va na ti curriculum 2000 ku va na ti NSC kumbe NCS se ha rivala kambe sweswo swi tshama ku swi ka swi cinca na ti-degree a va ha vitani degree va ti vulavula ti NQF level 8 mavo se swi ti kombisa kahle ku ri ku curriculum ya hina yi va yi kha yi cinca ku cincacinca ka curriculum loko ya i ku languta ku hi cheka education leyi nga ta va yi ri kahle yi tlhela va suitable ka vanhu va hina va la South Africa hi ku hi na ti-problem ta South Africa before hi va na ti-problem ta tiko hinkwayo ta misava hinkwayo so loko ha lava ku lunghisa ti-problem ta la South Africa hi fanele hi tlhela hi lunghisa mhaka ya education ya hina ku ri education leyi nyikiwaka vanhu yi na quality leyi lavekaka hi swona swi endla ku hi tshama kha hi vulavula timhaka ta skilling and reskilling and loko hi vulavula hi mhaka ya beneficiation ya ti-mineral resources department ya mineral resources and petroleum already sweswiwani yi le ku ventureni ka beneficiation ku ri ku ti-minerals ta hina ti nga ha humi and another thing lexi hi nga tlhela xi vekela ku ri ku va na ti-quotas sweswi swa ha swi negotiataku na president ku swi va nawu ku va na ti-quotas ta ku ri ku at least 70% ya ti-mineral resources leti ceriwaka la South Africa ti nga humi la South Africa ti ri raw nga ha no hi va nyika 30% mara 70% a yi tirhi loko ri ku i khampani a yi tirhi kwala yi endla mintirho kwala South Africa ku hi kota ku sweswo swi va swi kha swi builda ti-skills swi tlhela swi endla ku na loko se ku kha ku vanhu va ya xikolweni va va kha va swi tiva ku a xikolweni yana dyondza yini kambe n'wina tani youth league mi ta tsakela ku swi vona se swi hetisekeli rini mi tsakela ku holobye Buti Manamela kumbe holobye Siviwe Khwaruve va swi cincerini ku fana na sweswi swa ti-quotas mi le ku swi vekeleni milawu veri hi ti-timeline minkarhi ya ko leswi swa ku se hi dyondza swi leswi hi ku a ni tivi sweswi khalenyana ni hume tlilasini a ni tivi kumbexana ka ha dyondziwa chela na sweswi se ku nga ha dyondzi mi ti vekela minkarhi ya njhani hi ku n'we mi na term ya 5 wa malembe hina term ya 4 wa malembe mara hi ri sweswi hi ri economic freedom now
social change now so a hi mhaka leyi hi lava ku yi vona mnduku kumbe ri hi lava ku yi vona sweswiwa se that's why every time loko hi kha hi khoma ti-meeting na vona hi kha hi vulavurisana na vona hikwako la hi nga kona hi ku na le tipalamende deployini deployment liya indliwa hi ndlela ya kahle deploying parliament na more than ya 18 I think now se le ka 18 ya the members of parliament ku loko fa ku cinciwa milawu hi kota ku tshama na vona hi va kombisa ku ri ku milawu leyi lava ku yi cinciwa hi leyi hi le ku swi endleni sweswi hi ri vantshwa a va ngheni ka power sweswi a va timeyara sweswi service delivery yi endleka sweswi swilo swi endleka now. Question 2 question number 2 ya disability ni twi ntsaki ngopfu loko ni kuma question liya cause ana ha lava ku omita swin'wana hina tanihi youth league loko hi kha hi teka 18 ya timembara ta parliament leti hi nga na tona already hi teki na munhu wa disability i membara ya hina membara ya hina u active and wa advocate swinene for vanhu lava va hanyaka hi disability and i swilo leswi hi nge le ku swi ngheniseni le ka ANC ku loko kha hi lava tilidara a hi laveni tilidara leti nga ta va ti kha ti langutana na tikhona hinkwato ta South Africa ku ta ti-sector hinkwato ta South Africa Migen i vile na sweswiwani conference hi humaka yona va heta ku electiwa as an NEC member a ngo nghena ntsena loko no nyika yena mbalavulisana na yena mi ta swi twa ku ku na leadera la mara disability a yi n'wi aleli ku a kota ku leader se hi kota ku endla space as youth league loko hi endlisa leswi a endlela ku na tiko hinkwaro ri kota ku pfuleka ri pfulekela ka vanhu lava va nga ti-leadera mara va kha va ri na vutsoniwa byo karhi. Alright, yo hetisela hi taka leyi yo hetisela na mani vutisile veri va cisetela mina yo hetisela ANC a yi sasa hi pfula succession debate se leswi nga so ni NEC member ya ANC a ni lavi ku ri ku loko se ni fika meeting le wa ANC va ku i mandate hi mani mara as secretary general ya ANC Youth League hina hi veki swipimelo swa ti-leader leti ti lavaka tiko ri lava leader mi kuma ku ri ku both khalanga va ri na mali mara mali ya vona ku nga ri yona leyi nga ta endla ku va kota ku leader ka tiko ka leswi tiko ri lavaka swona cause tiko ri na ti-problem to tala leti ti lava ku aplayeliwa mind hina tanihi hi league ya vantshwa ya ANC loko hi kha hi tshama hi kha hi vulavurisana hi vurhangeri bya ANC hi vulavurisana hi ku ri ku loko hi sungula sweswiwani ku na Tsakanxiviti loyiwani ANC Youth League yi n'wi trainer hi ku ANC yi ri ANC Youth League is a preparatory school hi la ku prepariwa ku kona varhangeli se loko hina hi ri vanhu lava va nga hinda hi le mavokweni ma ANC Youth League hi vona lava hi vona ku ingari i varhangeli va kahle ene va tele ngopfu ka ANC ya ANC va tele ngopfu loko no mhlayela almost more than half ya ANC ya ANC leyi nga kona sweswi ti-former leaders ta ANC mara van'wani ti-former leader mara vele ku jikajikeni na mapapa ma kha ma famba na vona kwalaha va nga kona van'wani va tekatekeka mara hina ku tshemba ka ku loko ku ri na soldier leyi nga trainiwa yona leyi nga ready for war hi ku ni nge teki social leri nga trainiwangi ku helo ni ri nyika xibamu ni ku famba ku lweni swa ku ni risa ka suicide mission se hina hi ri lavaya va nga trainiwa hi ANC loko va ri vatswa loko ku ri ku a wu trainiwangi hi ANC Youth League a wu ri kwihi loko u ri muntshwa hi ku swi endla ku hi tivutisa ku wa wu ndla yini loko tintangha ta wena ti kha ti lwela timfanelo ta vanhu van'wana se sweswiwani hi ri lavaya va nga trainiwa a ku vi vona lava a hi chuzeni ka vona va lavaya a hi chuzeni ka vona ku nga va vona hi nga va vitana hi mavito lava nga trainiwa hi ri va ready ende hi vona hi nga ta va support nsalele minute ncixi nga ndla ku i tsakela ku va n'watipolitiki leswi nga ndla ku ni tsakela ku va n'watipolitiki hikuva ku loko ni fike exikolweni siku ro sungula ni kota ku pfuniwa hi vanhu va ti-politician and a ku ri vantshwa vo ringana na mina mara ni gini ni swi endla hi beat na mina se ni tikuma ni kha ni assista vanhu ku registara ni assista vanhu yimayima hi swona swi ni kombisi ku ri ku loko ni ri laha ni kota ku pfuna vanhu ende passion ya mina yo kota ku pfuna vanhu ya ku assista vanhu hi yona leyi nga ndla ku ri ku ni gina ni joina tipolitiki ku van'wana vo twa nga ri hayi ho fika hi ku amandla hi misavo ku hi luta continue yi continue hi kha yi pfuna vanhu a wu dyondza mbanyela a ni dyondza mbanyela vito leri ri huma kwihi mara vito
ri huma ka vuhosi bya le tikweni a hi yona mbanyelo liya yo mbanyela vanhu leyiwani i vuhosi bya le tikweni se a ku onariwa vuhosi bya le tikweni ra ka mapapila ku ri ku i vumbanyela a ni ma swi tiva ku loko vanhu va kha va tiphata switele so ku na vumbanyele le ka hina lava va nga mbanyeleki vanhu mara va rhangelaka vanhu se tsakiseni nkarhi wan'wini enkomo sweswo mingisa rumgarano na fm a hi bulana sisitsakani xiviti va suka ka African National Congress Youth League nhlangano wa vantshwa wa African National Congress a hi bula na vona hi swilo swo hambanahambana ntshema mi tiphinile mburisano wa hina mana nhlekani lona mi tiphina ku ya mahlweni na n'wina ku dzumela mina wa landzela hi nomo wa Ike Ngoveni mana siku lerinene nani tata